Hui, kua whakamahi tētahi mātanga kai parakore i te noho rāhui whakamoho ao ki te whakarewa hōtaka kiriata poto ki rungi i te ipurangi e ako ai te marea me pēhea te whakatupu kai parakore ki o rātou ake kāinga. Nā, kua tahuria kiritahi Furman rātou ko tōna whānau i upoko ngaro i ngā paripari o te awa o Whanganui ki ngā rauemi o Papa Ahurewa me te tai ao tonu ki te whakaako i te tokomaha ki te whakatipu kai ora kai parakore. Anei rā te pūrongo a Eruere Rerekura. Kei runga uara I au tēnei wānau o tira ki te au ake mara. It was the best time that we've been encouraging our community to plant do their plants. And that's what I've been talking about all week. And yeah. So Panatahi's on board. My husband's on board, our girl, Piki Tiora. What's been good is just seeing the community engagement. E to'u tāna ki te wakatupu wā Takari'i. We have a place called Kakawai, and that's where we have beautiful watercress that has been looked after for generations. And that's what I really impress upon our families is to manaki ia. Look after that, the aika of our watakri'i. Me te au ake I ngā āporo. A lot of our families are really conscious about our health, and apple cider vinegar helps us with lots of things. It helps to regulate our sugar levels, good for the mate uka, good for the cholesterol levels, all that stuff. And it actually tastes really good too, because we have malt vinegar. Me e mea e mō I ana koe ki te koi kai ai tāna ka wai oranga tō wānau. There is kai around in any place that we see. For example, people call pu'a a weed, but pu'a is he kai tuturu. We've got the bitty bits. That's not a weed, it's rongoa. If I look around me, I can see parsley, I can see all different kinds of things. And I think, people call it foraging, or we say, ki te ko ikai, te tunu kai mo te wānau. Ko te ara ki te mara e ara ai oranga mō tō wānau. Eruere Rerekura, Te Karere.